Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023. Ni umwanya ukurikirana amakuru atandukanye by'umwihariko amakuru tuba twakuye ku bitangazamakuru hirya no hino. Ni amakuru turaza guhera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Kiliziya Gatolika yanenze imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ni muri icyo gihugu na amatora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Turaza kukubwira muri Kenya kandi ndetse turaza kunyarukira mu gihugu cy'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin araremerewe cyane ni nyuma y'aho umutwe wa Wagner wubuye kurwana n'Uburusiya. Ibi byose n'andi makuru tutagubwiye uraza kubimenyera muri iki kiganiro. Nitwa Jean Bosco Abayisinga, iyi ni we ya TV show. Usabwe kuba waramaze gukoraho subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu cy'Uburusiya. Inshuti ya Perezida Vladimir Putin yamuhindutse. Intambara iratutumba mu Burusiya. Inzego z'umutekano mu Burusiya ziryamiye amajanja nyuma y'uko umuyobozi w'abarwanyi ba Wagner bari ku rugamba muri Ukraine avuze ko agiye gutera Uburusiya. Prigozhin niwe ukuriye umutwe w'abarwanyi bitwa Wagner, ubusanzwe ufatwa nk'urwego rw'umutekano rwigenga ariko rukorera mu Burayi mu Burusiya. Ubu haravuga gushwana gukomeye hagati y'uyu mugabo n'inzego za gisirikare mu Burusiya. Uyu mugabo yatangaje ko abarwanyi ba Wagner bambutse urubibi rwa Ukraine bajya mu Burusiya kandi biteguye guca mu nzira yose bahanganye n'igisirikare cy'Uburusiya. Uburusiya bwavuze ko uyu mugabo yagumutse ku mategeko ya gisirikare. Ntawamenya aho bigana ariko bishobora kubyara intambara ikomeye mu Burusiya. Uyu mugabo yagaragaje ko atumvikana n'abayoboye igisirikare mu Burusiya, ndetse ibiro ntaramakuru TASS bivuga ko hamaze gutangira iperereza ku birego ashinjwa. Igisirikare cy'Uburusiya cyasabye abarwanyi ba Wagner kudakurikiza amategeko bahabwa n'ubakuriye, ahubwo ko bakwiye kumuta muri yombi. Uyu mugabo mu majwi yafashe yatangaje ko abarwanyi ba Wagner bamaze kwinjira mu Burusiya banyuze mu majyepfo mu mujyi wa Rostov. BBC ivuga ko uyu mugabo yatangaje ko abarwanyi ba Wagner bamaze guhanura indege y'Uburusiya ya kajugujugu. Yavuze ko iyi ndege yarashwe kubera yagabye igitero ku modoka zirimo abasivili. Ibi birimo kuba inzego z'umutekano mu Burusiya zavuze ko byamenyeshejwe Perezida Vladimir Putin, arimo kubikurikiranira hafi kimwe n'inzego z'umutekano muri Amerika ngo zabibwiye Perezida Joe Biden nawe ari kubikurikiranira hafi. Uyu mugabo wo muri Wagner Group yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya cyishe abarwanyi benshi ba Wagner mu bitero by'indege cyabagabyeho, akaba yavuze ko azabahana abakoze icyo gitero. Mu majwi yifashe yavuze ko abarwanyi ba Wagner barenga ibihumbi 25 bagiye i Moscow gukuraho ubuyobozi bwa Ministeri y'Ingabo. Uburusiya bwakajije umutekano ku nyubako za leta, ku bikorwa by'ubwikorezi n'ahandi hantu hakomeye i Moscow. Ibi ngibi byatangiye gututumba ku gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, aho umutekano mu gihugu cy'Uburusiya wakomejwe mu rwego rwo kwirinda ndetse no kurwanya iterabwoba. Ni nyuma y'aho abarwanyi b'umuhari w'abacengeri wa Wagner Group utangarije ko wigaruriye ibibanza nyamukuru bya gisirikare mu gisagara cya Rostov. Igisata cha BBC gikoresha ururimi rw'Ikirusiya Karonk amakuru avuga ko Wagner yigaruriye kandi ibigo bya gisirikare mu gisagara cya Voronezh kiri hagati ya Rostov n'umurwa mukuru Moscow. Nkuko muri kubibona ku makuru yacu, muri kugenda mubona amafoto y'ukuntu umutekano ukajijwe mu gihugu cy'Uburusiya. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cya Kenya. Polisi yafunze umugore wagerageje kwicisha umwana we icyuma gishyushye. Polisi ya Nyandarua muri Kenya yatangaje ko mu ijoro ryakeye yataye muri yombi umugore wagerageje kwica umwana we w'umuhungu ufite imyaka 11 nyuma yo kumutwika akanamutema inshuro zitandukanye, yabikoreye mu rugo iwabo mu mudugudu wa Umoja Mbuyi mu ntara ya Nyandarua. Ibyabaye biteye agahinda kandi biranatangaje uburyo uwo mwana muto yakomeje kwihanganira ububabare yaterwaga n'ibikomere aho nyina yamutwikaga umunsi ku munsi. Nubwo uwo mwana w'umuhungu yari afite ibikomere bishya, yari afite n'inkovu zitangaje yagiye aterwa n'icyuma gishyushye nk'uko bene wabo babitangaje. Abaturanyi na bene
na bene wabo w'uwo mubyeyi gito bavuze ko uwo mugore yasaga nk'udakunda umwana we kubera impamvu zitazwi. Umuturanyi wabo Paul Mugambi ati twabonye umwana ari mu bubabare ava amaraso ku bikomere yari afite ku bice bitandukanye by'umubiri harimo ibiganza bye, isura ndetse n'umugongo. Nyina yasaga nk'ufite ikimwaro, yateraga ubwoba uwageragezaga kujyana uwo mwana w'umuhungu ku bitaro. Yari afite icyuma kiriho amaraso, bishoboka ko aricyo yateye uwo mwana. Abaturage babimenyesheje abapolisi kuri sitasiyo ya polisi ya Gwakungu, baba aribo batabara umwana. Umuyobozi wa polisi y'intara ya Ndagaruwa mu y'amajyaruguru Richard Monso yemeje ko aya makuru avuga ko umwana yari afite ibisebe binini ku bice bitandukanye by'umubiri ariko ameze neza. Ati twafunze uwo mubyeyi kubera gusagarira no gukomeretsa umuhungu we. Ibyagaragaye nko kugerageza kumwica. Iperereza ryatangiye. Yari agiye kwica umwana yitaweho ubu yorohewe. Yongeye ko uwo mugore ukurikiranyweho kugerageza kwica umwana we yari afite abana babiri, umukobwa ndetse n'uwo muhungu, kandi uwo muhungu wakomerekejwe niwe mfura ye. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kiliziya Gatolika yanenze imitegurire y'amatora y'umukuru w'igihugu. Abasenyeri bo muri Kiliziya Gatolika yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko urugendo rwo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu rwatangiye nabi, yerekana impungenge z'ibikorwa by'umutekano muke n'izindi ntugunda zishingiye kuri politike zishobora kuba mu gihe haba nta gikosowe. Byagaragajwe mu nama yabaye kuri uyu wa 23 Ukamena 2023 ihuza abasenyeri ku rwego rw'igihugu, Conference Episcopale Nationale du Congo, aho banenze bikomeye komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ateganyijwe kuwa 20 Ukuboza 2023, ndetse komisiyo y'amatora y'icyo gihugu Seni yatunganyije amaliste y'itora ubugira kabiri. Muri iyo nama yari ibaye ku nshuro ya 60, aba basenyeri bagaragaje ko hakiri ibibazo byinshi mu itegurwa ry'ayo matora, ndetse ko Seni ari yitegura ayo matora ubwayo ibireberera nigire icyo ikora ngo bikemuke ku mpamvu z'inyungu rusange. Ni ibibazo ngo birimo kudahuriza hamwe ku bijyanye n'igenzura ry'imirimo yitegura uko amatora azagenda, rigizwemo uruhare na leta, abatavuga rumwe ndetse na societe civile. Birimo kandi icyo kuba nta hantu hahagije hashyizweho hafasha abazatora kwiyandikisha, n'icyo kuba ibikoresho bizifashishwa mu matora bifitwe n'abantu ngo batujuje ibyangombwa, mbese batari abanyamwuga. Byiyongera kandi ku bindi bibazo bya senateri z'abandika abazatora zitanga amakuru atizewe, no kuba nta nzobere zigenga zigira uruhare mu kugenzura uko abatora bandikwa zihari. Abasenyeri bagaragaje ko Seni nitagira uruhare mu gukemura ibyo bibazo byose batazigera batanga umusanzu wabo mu itegurwa ry'aya matora, cyane cyane mu bijyanye no kugenzura imigendekere myiza yayo. Imirimo byari biteganyijwe ko bazafatanyamo bakaba batazayikora. Radio Okapi yanditse ko aba basenyeri bananenze uburyo inzego za leta ziburizamo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta, amategeko ashyirwaho agamije gukumira ibikorwa by'abatavuga rumwe na leta, ubutabera butanyuze mu mucyo n'ibindi. Abo basenyeri batanze izo muruza mu gihe na Martin Fayulu Madidi uyobora ishyaka Eside aherutse gutangaza ko adateze gutanga kandidatire ye mu gihe amadosiye yose ajyanye n'amatora azaba atarasubirwamo ndetse akagenzurwa n'inzobere zigenga. Ni impamvu ashingira kuko ibiri gukorwa mu bigamije kuziba amajwi mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka muri 2023. Martin Fayulu Madidi yavuze ko ibikorwa byo guhitamo no kwandika abazatora byatangiranye uburiganya buteye ubwoba, bituma yemeza ko ari ikimenyetso cy'umugambi wo kuziba amajwi muri aya matora. Mu baturage barenga miliyoni 47 bari bateganyirijwe kuzitabira amatora, itsinda ry'abagenzuzi Seni ryashyizeho harimo abaturage miliyoni 3.3 ngo badakwiriye kuba bariho, hemezwa ko bahita bakurwa kuri liste, hasigara miliyoni 43 n'abantu 955.
Martin Fayulu yemeza ko iyo mibare atari yo na busa kuko harimo amamiliyoni y'abantu babaringa, ni ukuvuga amazina bihimbiye, abantu bapfuye, abatagejeje ku myaka n'abandi batemerewe gutora. Muri 2019 nibwo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangajwe nk'uwatsinze amatora yo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Joseph Kabila mu bijyanye n'umutekano Jean Mbuyu Ruyongora aherutse guhishura ko atigeze atsinda amatora, ahubwo ngo habayeho kubyumvikanaho n'uruhande rwa Kabila. Gaye nguko ni amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 12 ku itariki ya 20. Iyi ni Weya TV show, nitwa Jean Bosco Abayisenga. Ni amakuru tuba twagukusanyirije aba yanditswe hirya no hino mu bitangazamakuru. Twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dutambutsa umunsi ku munsi.